Ejelo tzoltzib el domingo 28 de febrero. Ichilus okinova, tzokuyap talmako oksak hospitalo. Olele kukatal, titulak almakshane, maunaya luyolop. Yanakutukulo, ubeto bashetzan, yalukalandal toh olalil. Yalmochupul hospitalo, mishukala lukuchilo meya. El jueves yak 25 de febrero, cam 10.725 un pelelubá con el Pfizer, tiale coronavirus. Lejelobo, tanutzabal, beya. 2.925 un pelele, tialtun, umeyahilo. Sakiahilo, Tocuchilo, Centro de Salud, IM7 el Iste, Tijelas Cajo, Socutzabal, u 100%. 2.925 Ulaque, Tialuj Meyahilo, Toholal, Laliano, Tocuchil, Trusakal Makiantio, COVID, Letiobet, Sokuyaba, Sabaya Supetiobi, Titulac Ranejelo, Socutzabal, u 100%. 4.875 un pelele, Tialmaco Chihan, Tucajil Uman, Telo Socutzabal, 41%. El domingo 14 de febrero, mano, Cochube Yucatán, 15.630 jumbel el vacuna, Chalmutzai le coronavirus. Le Shak Albeta, Behla, Cuyese que Tzoguzaba el 99%. Le Helo, Tanuzaba el Timaco, Chihan, Tumectan Cajilo, Valladolid, Motulitel Concal. El visto Cuyalalo, Ichirugel He, Captalo Cuchilo, Meyaje, Bashach Cuyilale, le tie Bichuchupule, Hospitalobo, Yetel, Bucamacu, Camal, San Samali. Tak behla yan 217 junto al Mac Pacte y le cojanelo, tía no jejelas hospitalobe. 28.361 maco, sogu tostaluyolo, mishvaliantio, mishtupatelo pa coble cojanelo. Lejela 87% y chiltulac le cojano, sogu yohelta yenobo, le tiobe 32.624 juntulul. Behla chic paulac 86 mac pacti coronavirus, 31 y tucajiljo, 14 tecash, 10 Valladolid, 8 progreso, 7 tisimin, cantule ticul, caca tule chemash con calcanacin yetel tinum, jujuntule chichimila espita junukma yetel peto, y Chile 32.624 juntulul max ocucojándalo, yan 274 juntulule tanchetochutalo. Chentucajil hoy, soguchik pajal 20.189 mac cojancha yetel coronavirus, taktuk en el 27 de febrero. Tiano. 5.772 un tululeto shamanil, 5.447 y tulakenil, 1.912 tu chumukil, 2.748 y tu nojolil, 4.310 tu chikenil, y chile tolziba, xaik ohelbile, behlai, kim 11 juntulul mak, letiobe, cantul shibo y el 7 colelo, ukinilo betiyan y chil 39 tak 75 jabube, yash chik partio, tala multipresión, diabetes, yanech poloscachi, yan shanekutsu chamal, yetula kohani lukaba cardiopatía. Tika hakbolokach, ho 5 juntulul, tahme katul, kansakap, chikshelu pueblo, muna etel tikule, jujuntul más kimtelo. Tzok 3.472 juntulul más kimikyola le coronavirus. Ichilebuka kohanobo, 574 juntulul le hetz el yaniko, matubuktiole le kohanilo. Alano, yetel tu shakaltalo mantats tu menusak yahilo umolay el toholal. El visto cuyalalo, 217 juntulu le cojanobo, tik alano jumpuli hospitale. Yanulak le cojanobo, tu patiko bashkun chikpahal yetile shakal betantiobo. Ukini le cojanobo tiyan ichil jumpel winal tak 99 jaube. Uyesa hilo le semáforo, kuchik besike chak ankayanil. El visto aliko, tak ichil 15 kino kun sabil kaholbi, tu katen bishenile semáforo. Beyo, ya nupul humpelili yetel kun sabi ohelbil tu menuhala chilulum en México.